Ay, Nay, unay meten na itasin naay mo siya raon. Mangagsapay ang naging ganita ka aruba. Kas, ano kat nagpudot te panawan? Saan nga umdas data electric pan? Imbag pa ni Maria Alma ta naka-aircon di balay na. Nagado apon ti kayo di tarubayan. Di ka ngamin agpupupok dito unag ti balay Naparpari irmut la jirwar. Makapangisit nga rod mati darang ti init itarwar. Katsigod mo tanangisit ka. Kaya't ko kumangarod mati pumudaw baset. Si kantumot ngamin. Nay, apay asyak manan ti pagpupudutam. Ada ko mamat aircon ta no hanak nga linaslas tugan idik. Linastugan na sasawam mait. Unamat ngamin idi nga pulis ka. Namati akmat. Tati amukat nakajak patakon nga kaslakan ni Alma. Ngam tanod ka lang matgayam. Barangay pulis mait tiyawag da ka na kamay. Saan ka day? Katimbagam ko mga sigud Tapno naliklikan kapay. Sa mulang matimbaga kanyak nga tanod ka lang gayam idi nasikugan nakon. Anya pa iti maramidak ngay. Ay, agtala ka ditan saron. Amok manen titurungan na ito asaritaan. Mapan manen iti asawa ni Alma agayem mo. Amay sa nga engineer. Bayam ka din bakit? Sana balit na nagagutak mait. Maited ko amin nakasapulan ti anak ta iti pagadalan. Bulbulas tugi ka ngamin. Inlawlaw anak nga perperme. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, mare. Apay, naggapuam. Nagpalengke kan samat, Nagapuak man ijay ili, mare. Napan ko inalatay paw iti asawak. Umadani man nga minang ka ti panagbayad ti anak ko ijay pagadalan da. Aya, private school samat dya pag-isiskulaan dya anak mo niya. Taisumat di kayat nila kay. Kat di anak mo ngay, ijay kadipay la public school ti pag-isiskulaan na. Ay, uwan, mare. Han nga bali tagpadamat lang ti kalidad ti edukasyon iti private kan public. Adamatan kadagi dya ubing no ipasnak da tag eskwela. Ngam no siya kanayon ko nga bagbagan dya anak me. Nang runakat medyo narigat dya inala na nga kurso. Ay, uray di balasang ko, mare. Kaya't nakano tagisuro. Ngam dyak kayat. Tapara lang kadagiti marigrigat ti kasta kurso. Kakaiso na akabailan mi apagadalan iti nalatak apagadalan. Kalpasan na. Kasdi laang akurso ti alaan na. Adda gayam kurso nga para iti marigrigat lang. Talaga nga adda, mare. Mala, panawan ka pa'y mare, tanay. Hay, nagpudot dito'y ruwar. Sayang tay sunblock ko. Sapay nagngina ti pinanggatan nila kay ko. Ala, panawan kan, mare. Ay, una yun day dya nga Mari Alma. Nakaasawa lang iti profesional. Kas jacket din tayo si style na. Sab-sab alimatan. Apalam manen ako nakbakit. Han ko nga apalan, ti kas dya nga tao. Unam lamat no asinumatan. Ay, wan gayam, ayan nga ni Rico nga anak ta. Weekend matad ta. Di awan eskwela na. Dapat tumulong mat ije bangkag. Imunan ije bangkag. Imbagak asumaruno aklatan. Alangarod ta ilutok dya karne nga ginatang ko ta isunti pangaldawan tayo. Balunan na kamin tulat na nga rodan, tanay. Ano pa iti maarami ni Jai? Ay na, ibaon mo tulangan ni Rico nga umay ito Isunti mang ala. Nagpudo ti magmag na itarwar. Agpayong ka Nagadula ka tapambarmon Nagado apayong kan payabyab dita. Naimbag man anak ko, ta nakaawid ka. Mala, aginanakan, tamok anabannog ka nagbiyahe. Wen man nanang, talaga nabanugak tani. Nagwatiwat to mga minti biyahe manipo di jay syudad. Kayat mo, taiyagan ka laangan iti kanam ijay silid mo. Tapno makainanakan na imbag. Saan na nanang? Rumwarak tulatan no mabisinak. Kaya't ko pa'y timapanagpag na pag naditarwar inton awanan ti init. Nakailiw ko ti pulo iti angin dito'y lugar tayo, nanang. Sige nga rod, anak ko. Kunaklano di ka makaawi dita, Bea? Pasensya ka, Rico.
Ado nga minti na si kaso kiji pagadalan. Kat, kumusta mo ti panagadal mo nga? Marigrigata nak nga rudan. Ngamjak ipadpadlaw ko ni nanang tamangan noong tanak. Sapay ka na yun na nga ipalagi pasay-saya atag ka no ti panagadal ko. Oresyak nga rod. Ninanang tumat nga minti nang pili ti course ko. Diyak kayat ti course nga lalaat. Oray siya, Rico. Kinamaestra ti kayat ko akurso ngam saan na kayat ni nanang ko. Kat naimbag man ta nakarwar ka. Di da ka biro ka ni Jibalayo? Saan? Tanagpagkadaak ka ni tatang. Nalpas ko matan jar aramida. Ne, narabian ka matriko. Kuna ni tatang mo nga sarakam lang dagi siya gagayam mo itarwar. Isumat nanang. Nagbasketball kami ngamin. Nagbasketball? Awamat awit mo nga nagsukatam. Nakamaong kapay, kan kaslahang kamot nga naglenglengat. Talaga akas tilangak anak ki ay ayam nanang. Aywan, amom ni biyang anak ni Alma nga gayam ko. Jamang alala iti kinamedisina. Ha? Ay, jak unay am mo da dyan nanang. Ta saan kami ang nagkaadalan? Ay, lek-lekan pa lang ti makiam-am mo kadagiti baba eh. Tapno may pamaysam ti panag-iskwilam niya. Oo nanang. Imbag ta nakasangpot kan, beya anak ko. Ala, ingkagpalusan tamangantan. Nanganak kun itirwar nanang. Nabsuga kun. Ay, anak ko. Damag ko kat nagawid ni Rico nga anak ni Mari Sharon. Ay, di ka makigaygayam iti dayjaywan. Mga noarmon na ka. Sapay nagpintas ka, anak ko. Ipamay samkit di ti panagadal mo. Nang runa kat saan asinsinan day ta kurso nga inalam. Daytoy tumot nga min ti pinili yu akursok. Mano atawon pa'y ti urayan. Ay na, saan ama pupuutan ti panaglabas ti aldaw no ipasnek mo ti panagadal mo. Basta saan ka pa'y ama kinubnobyo, ha? Tapno awan ti agbalin alapad iti panag-eskwelam. Ala, wala nanang. O sige nga ron, sumrug ako iti silid ko. Istimarag pa dagiti arwatag nga itugot ko manan nga agbiyahe entun bigat. Ay, pinmanaw manan dya anak talakay. Makatawan pa iti urayan san tumakalpas iti panag-eskwela na. Ay na, adan to na anak ta nga inhinyero. Pakita ak tumanda dya nga Mari Alma. Anday ta ka manay. Katkas ano mat ngamin? Tagibasitan na matan ti dado mga kurso. Gaputa medicine ati alalan dya anak na. Kung namatlan asin umatan nga agsasao. Ha? Naimbag no makalpas iti panagadal na dya anak na. Baka makiasawa nga dagos. Kat hampay nga nakatorpaws. Tila sasawam mat. Amo maya tigasat ti pada mataaw. Katagpay sumat. Iso nga bagbaga nga kanayon dya anak ta. Is-strekto ak. Tapno hampay lang nga makigal-girlfriend. Di mo unay istriktuan Tama nga no mabagkalmat jay anak mukin ka. Ay haan. Para matlang kanya na tararamedak. Nana Conching, gumatangak man. Anyat gatangam, Sharon balasang ko. Sabon man nga para labah. Dato iti bayad ko, Nana Conching. Gumatangak man mo't, Nana Conching. Mabit lang, alba Lakwak pa'y ni Sharon. Bilangak biito'y coins ngayong bayad na. Ay na, di kayon agpakarigat nga agbilang, Nana. At iti sang ribo. Ikisayo di tantibayad tigat-gatangan na. Ne, adamat pagbayad ko Mari Alma. Wen ngam isupay ataktak namot day tagbilang iti barbarya. Kasanun ngay no ado tayo a customer na. Sige nga rodan, Nana. Muto nga rodan data barbarya ta ilibre na kano ni Mari Alma. Malangarod tayo sa nga ribo laang ti barya Iparparo pa na lang matunay kanyak nga ado ti kwarta na. Unayan dayjay. Urayan na nga makaigmak matitikas di nga gatad tasyak mati mga libre kanya na. Anyamanan ti tantanabutob mo ti Sharon. Ayan tayo patpatimplak akapingay. Si kalangan ti agtimpla ta awanan ganas ko nga agkape. Dayjay tumat ngamin nga Mari Alma. Ay na.
Sana makumpleto ti aldaw mo na awan may bagam iti dadya agayem mo. Katagpay sumat. Ipakpakita na launay nga adaan iso nakatsyak kat awanan. Makagradwar lang dyan anak ta. Makalong out tanto matlang. Adanton maipanakal ta. Adda ka di pa'y nalipata magatangan. Awan na. Umayak laang ko mamakiin ni istorya. Aywan, siguro chismisan nakday jay asyaron anya nana. Anya kumangay ti chismis na kan ka balasang ka. Amok nga daapal ni Mari Sharon kanyak nana. Ti kayat na, kanayon nak nga artapan. Idi ngamin kat agpadpada kami laang iti kasasaan. Ngamit kitain nyo mo ta. At damot basit makunkon akon iti biyag. Ta engineer kat nga rod tay asawa. Iso apagad adalan namot iti kina-engineer di anak na. Taapalan na kat nga rod. Mangal alamat ti kinamedisina di anak ko. Dakdakkel to ti sweldo ti anak ko. Tapaga-brodak to. Alakot. Sapay ko mga rod tamakalpas di anak mo. Alma. Dakkel ti panagtalag ko iti anak ko nana. Nang runa kat babae. Amok nga ipaspas na ti panagadal na. Ngam, tayo anak ni Mari Sharon nga Amangan kit din no saan asumsumrak day jay talalaki. Kaadwan ngamin abulakbol kat lalaki. Beya, apay nga da ka ti boarding house ko? Jakon kayat ti agadal Rico. Dituyak latan ayan mo. Agdan natalatan Anya? Marigatan ako una yun. Nagadupay ti bagsak ko. Jak may baga kaninanang ta sigurado nga ang tanak. Naimbagkan ka tamay sa atawan laangan kataglepas kan. Siyak ngay, mano atawan pa'y ti urayan. Kasano nga rod itan? Sigurado sana magustuhan ni nanang mo na ito Kat ilimod tapay laang at panagdan nata. Nailimod tan tupay kadag iti tadakkel ta ti relasyon ta. Kaya't kupay ko mati makalipas. Oray marigatanak. Ano sakon Masyanak kamin kadananang kantatang ko. Sika nga rin ti makaamuri ko. Suportaran ka latta. Tulungan ka laangan aging ka makaturpos ka. Ngamno siya, talaga ajakon kaya't ag-eskwela. Hello, Bea. Mano abulan nun adi ka nagawawid, anak ko? Nanang. Amok, kumikum ka. Tanarigat kat nga roday takursom. Iso apaw itan kalat tamanan iti allowance mo. Ibagamla ang numano ti kasapulam. Uwan, nanang. Ay, nanak ko. Siya kung ti kararagsakan numakalpas ka iti panagadal mo. Addanton anak ko doktora. Alang arudan, nanang. Adupay ngamin dinaskan nga ramidag. Jak pa'y la makaawid, nanak ko. Agan-anad ka dita, ha? Bye! Nagulbud ka manan kaninanang mo, Bea. Kanya nga rod ngay. Saan mo't mabalin nga agawid ak akastoy tilangak. Malasin ang tityan ko, Rico. Pasensya ka na. Saan mo't mabalin na yawid ka? Ano saan tapay lang at ikastoy? Sana balay, tawan mo't makaamam mo kadata dito nagabangan ta. Madanaga nak, Rico. Jak amo no anya ti aramidan ti inak. No maamuan na ti sitwasyon ko. Ore siyak Ano sampay lang tagmay-may sa dito boarding house no kasi nga agawid ak. Masapol mat ngamin nga agawid ak iti weekend. Tamang ano agbalaw dananang na mabayag sa anak na makaawid. Ang plano ko nga ipudno ti amin kadananang ko. Anya? Sigurado ka? Ay, ang mga noong tanda ka. Ora yan Makaammo ditan. Nanang, tatang, pakawanan da ko ada nasikugak. Anya? Nasikugan nga? Hangkaman nga mangrabrabak, Rico? Agpaiso ti bagbagak nanang. Ada nasikugak. Anya? No kasta?
Inlimad mo, ti kadat no, biyam. Iso? Bakit? Agparbag ka kuma. Relax ka kumalaay. Di mo ipagpakita kanyak data nga babae. Ingga na nga hang ka nga makalpas, Rico. Mano nga bulan langan makaturpos kan. Ngam na alampay lang tinang sikog. Pakawanan da kumana nang. Nay, bigbigat pa'y laang adda ka man nandito'y tersina kalma. Mayat pa'y tiisam mo. Nadamag mo ka din, Nana Conchita. Adda ka nun nasikugan ni Rico nga anak ni Sharon. Di pudno ti kunak, asakit ti ulo lang dagiti lalaki. Di pa'y nakalpas iti panagadal na nakasikugan. Sana bali tabulan sa laangan ti palabsan kat agturpusan. Mamati kayo nga rudmat, makaturpos pa'y. Ay kat, kumusta matan ti anak mo? Ay nanana, makumikom ije pagadalan da. Ang mumatan, napasnak nga agiskwela di anak mi. Saan akas iti anak jay kumarek nga alanganan ang makaturpos, tanakasikog mat gaya man. Ay unay matan, Mari Alma. Kasta gayam ti bagbagam iti leklekudak. Naamwa kamin nga ichis-chis mismo ijay store. Kat pudnumat, amukmat nga apalan na kunay. Iso akayat nakngartapan. Nga, manya nga ita. Ay napagsardengam ngaminan di anak mo, Mare. Di yun tumala kabaula na pagadalan. Ngam ipilit yo, kat awan nga rod busbusin nyo. Sakas jay pa'y anak kasi kong gayam ti anak yo. Ay, awan bibiyang mo itan. Mind your own business. Nanang, di na ko man kagura. Basta, i-promise mo kanyak nga ilepas mo ti panagadal mo Sa munto iyam amo no asino data nga girlfriend mo. Hangko kayat nga katkatawaan daklat tanda dyan nga Mari Alma iti kasto nga napasamak. Nanang? Agturpos ka nga uray na kasikog ka, Oo, nanang. Umadanin ti panagturpos ko, Bea. Kat agsagana ka, tayawid kang tumatan. Wenrico, tadjakon ka ba ilang taggaraw nga agmaymaysa? Ni dakkelan to sigug ko. Saanan ama iliman? Iso na laang tamadandanagan nak tunggal malagip ko ni nanang. Amangan no anya ti aramidan na kanyak no maamuan na daytoy. Di kagdanang tadi ka baybayan. Anya nga'y Nana Conchita, mapan kakadimat ijay ayanda Mari Sharon. Adda kanukat sag anada, tanagturpos mat gaya mentay anak na anak kasikog. Katun mapanak mat. Sika nga'y, di ka mapanaya. Ay kat mapanak mat anana. Bea, apaya masikog ka? Pagkawanan dak kumananang. Mangibabain ka! Kasanon ti panagadal mo? Nabayagan na nagsardengak, nanang. Anya? Ay nakasano da ito yan? Sapay impalpalangguad kun nga danto doktorang anak ko. Apay nga anak ko! Naimbagpay kada kayo, nana. Naklundak adagos. Ngam ni nanang, kasta unay apong tut na kanyak. Uray to pa'y siya kat kagura na. Ang baybayam na dyan nga nanang mo. Aywan gayam, agiskwela ka manan niya, ta siyak ti makaamo iti apukok. Kakaiso na nga maya ti trabaho ni Rico iti abroad. Jakon kayat nga ituloy ti sigod a kursok, nana. Marigatan ak unay. Alam ano niya ti kurso nga kap-kap na kam. Agyaman akmet kanyam atahan mo nga intulok nga maupay ni Rico iti panagiskwela na. Amok nga narigatan ta siyak nga rod tinagpili iti alaan na nga kurso idi. Wen ka no nga rod nanang idi kwan kinayat na latamot. Tadi na kayo kano kayat apaayan. Apay nga da kayo dito'y Nana Conchita.
Aging ka dita. Kat nasakit pa'y latinakam mo kinibeya. Nana, husto ko man. Awan ko matipabasulam. No napaay ka man iti arapaap mo para iti anak mo. Tinapatag kat nagunod na matlaang ti arapaap na iti biyag. Kasjay matan tinararamid na. Awanan, alanganan ang makaturpos dayjay. Di kay mapukawan itinamnama. Mari Sharon, pakawanan na kumaa. Kastamot kan kabaya anak ko. Ay na, kamaudyanan na. Nagkapya kayo matlaangan. Nabayagan tayo na udya pa nagkuyog yu Naan-anayan ti kinaragsak ko ita, nanang. Kinapudno na, mababain na kanak ko. Nangrunakan ka, Mari Sharon. Nagbalinak apalangguad launay. Ay, kasta akmat amare. Inapalan ka launay idingam hangayam nga rumbang ti kasjay. Ala, tinapatag. Naragsak tayo amin itang aldaw ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Abalayan. Wana, abalayan. Katsapay ko mata ginayon ti kinaragsak dagiti anak tayo. Sapay ko maabalayan. Lay, mayat mati kakatawa mi ta cellphone mo kaanakan. Uncle, na kayo magayam. Pagliwliwan nga ron tagbuya ti social media. Itay kapay nga ron nga ay ayaban. Ang dinakmat mangmangag. Nagapan niyo, Uncle. Napan ko man kinita nagtimulak anatag. Dantani nga minin kag amaapay. Nas kanabantayak ta mga noon na andak. Sapay nakitak dagiti kaabay ko abangkag ket adon ti nagpurusan da iti nateng ijay. Madlaw a binuras ti saan nga kinkukwa. Ay, nasken nga raw dabantayan nyo tayo mulayo, Uncle. Amang naawan mabati kada kayo no takawan da. Wen nga raw. Ay, dumawatak man iti nalamiis a nanumyaw baraw. Mawawak una yan. O sige, Uncle. Mabit lang nga raw, tayalaan kayo. Ayan nga mintay cellphone mo aginatang ta, Uncle. Adamat ko mapagliwliwaan nyo kasto nga awan kukuan nyo. Ada ijajura bakskaw. Jakmat kabisado ti kunkunitek ijay. Iso nga agradradyo aklatan kasto'y akagap-gapok iji bangkag. Di mat insuro kayo kasano yung ausarin. Wenag, yung pasigmat nagsisiksay ti makitak no kwa. Kaslapay kat agbasol ti matak. Intun kwan, tila mapinpindot kaon. Ay na, iso siguro ang nagbaak kayo at mabuteng kayon sa iti balasang. Iso nga rod nga inyalaan kayo iti cellphone. Bareng kunak no makabirok kayo iti maasawa yo. Poro-pori na ramat dagiti friends ko ijay ibay. Pasaray English endak. Jakmet amot isong-song batkaw. Ado ti babalasa nga in-add friend ko dito lugar tayo, Uncle. Agpili kalangan kada ko na. Awan samot ti mayat. Addan tulata ka di. Aywan. Adda sarakag at chatmate ko inton Domingo, Uncle. No kayat yo. Sumurot kayo kanya. Anya ngay taramida kijay. Kasti na, Uncle. Paliiwan ta nga umuna. No napintas. Siyak ti sumangaw. Ngam no nalaad, da kayo ti sumangaw, Uncle. Anya? Ay, tila aramidam. Ipaspasubo na kasamot kaanakan. Saan, Uncle? Siyak ti makamo ka na kayo. Basta sumurot kayo niya. Malawanan. Barang makasawan tumot da taon. Oray nalaad ditan, talakayak mutan. Ikidumakon. Sika Martin, saan man atila isursurom kini ulitag mo? Awan madakas nga isursurok, nanang. Kan may sa tultulungak laeng, takayat na kanumot ni makasawa. Narigat mat ngagpayso, naglaklakaylatan ngagmay sa.
Sayang itinalawa abangkag na, awan pangipatawidan na. Ngam kasanon no pagkwartaan dalaang. Di kay agdanag nanang. Tadyak mo't baybay an Uncle. Martin ka anakan. Anda kaon. Nakapulis ka ka rin. Oh, adatan ni Uncle nanang. Nay, bantayam ni uncle mo Saan atila ipaparamid mo? Wala nang. Kaya't ko ang makaaliwaksay mo't basay. Saan lang ay jibangkag ti ayoyang na. Pagpasyarin tayo mo't Kasanungay ang makasirpat ti balasang no kasta. Uncle, umunag kayo ba ya? Unak man nakapulis ka Martin. Apay mo takasta tilang Amberto. Ay, apay kada ipag. Kas kamula na ipatakdrabang kayon. Nagpuraw unay tarupam. Apay, nagpulbos ka. Nasubra sabot nga agpaiso ti pulbos kaon. Ay na, kisay ang basit. Napuskul unay tapulbos mo. Samo pa'y laim patakder dahi tabuok mo. Ay na, naggrabe mo dahi tabang banglumon. Aglalaok taangot mon, Berto. Bangbang lukas kada pumada. Ada ngamin saraken may ijay sentro ipag. Iso anasken amayat ti purmak. Ay sos, ang mga numapabot ngan ti balasang itikasta nga itsura ang bayaw. Tila sasawan niyo mo't nanang. Nagmayat to pa'y ti porma ni Uncle. Ay, uy nga raw. Kakaiso na may suot kon tay puraw apulok. Mano ataw na nakaduling. Ita, mausar ko manan. Nagalas mo't gayam, Uncle. Nagpintas mo ti profile picture na. Nan, kita man taladawan na di ta cellphone mo. At di man oh. Nay, uwan nga agpaisaw. Nagadayo mo tilangana. Nagkinis ti rupa na dito'y ladawan. Ngam iti personal. Kas na namurang mag. Nanay, kumanitan iti aglawlaw. Da kayon ti sumangukin ko na, Uncle. Ay, manjak, saanan? Kunak man no makaas-asawa kayon. Ay, saan pa'y gayam? Saan pa'y nga ita? Mangkita tayo ti sa balay. Uncle, nakita na tan. Umasidag ka na tan. Di ta kayon, makaamu kayon kin ko na. Martay, di nakibati dito ya. Orayin nak. Kat, kumusta ti panagpasyaryo, Martin? Anya ngay Berto, ang damo laang nabirukan nyo ang maasawam. Kaslan alpay mo dagita abagayo ang nagawid. Na-scam kami na lang. Kunak no beauty queen. Filter lagayam diladawan na. Ay na, di kay pay lang amin agarom kadagiti babalasang dito'y ayan tayo. Adomat tinapipintas dito'y, naggagagat da pay. Ni Leticia, madlaw nga agkurso na dadayjay kan ka, Martin. Diyak kayat tibalo na lang. Ni may lang arom. Diyak kayat da jay. Nagdayag kan nagbakad. Ang mga ibaltog nakto da jay no makaarami da kiti di na magustuhan. Kabutbutan. Napili ka ngamin unay, Martin. Kahit si Kangay Berto, mangpili kan ay iti armam kadakwada. Ay, kat no pinadas ko idi akinidayan ni Leticia. Ngam nagtadam ti ko silap na kanyak. No di nakayat, nakarkaro pa'y ajak kayat feeling mo't na dya abalaw. Ay, napili kayon tumo ngamin nga agulitag. Inton kuan makapili kayo iti kuggangi. Uncle, kaya't yo ti sumurot manen kanyak ang makisinarak iti chatmate ko. Masigurado kon ang napintas da jay. Napintas gayam di si kalaangan ti mapan. Umapalaklaang no ginusto kayo Kaya't ko ngamin ti makasigurado, Uncle. Iso akasapulak ti backup. Manjakaw. Nanyaman dyan ang agkaon. Apay, di ka pala nadidigra iti damo apan nakisinarak yaw. Sa balitan na nang, marikriknak. Amangan no soulmate kon na jay. Sapay iramraman mo ta ulitag mo, Martin. Para salungarod ni Uncle. No jak kayat, saluan ni Uncle. Saan ka di, Uncle?
Sa mapantanya, kuyugan nak manan. Alahunan. Nga maudi na ito yun Jakon kayat inton sumarunaw. Ayos lang mo't kanyak nga oray jakon makaasawa. Awan pa tay kasinarak mau. Sapsapulik nga rod, Uncle. Puraw ka no ablaws ti suot na. Katno nagadumag tinakapuraw. Ha? Dajay samot, Uncle. Makita yu kadi tay babae anak katakder ija banda. Di namat kaingingas tay aday ti profile na. Naiskam tan samot manan, Uncle. Uwan ngagpaisaw. Nagandayaw tilangan ay timpakitam a picture kanyak. Nakapimpintas tiladawan na dita cellphone mau. Iso nga tada dya, Uncle. Uwan samad. Hanggang nay. Di nakipaspasubaw, Martin. Umuna akon nga gawin, Uncle. Sumaruno kayo taon. Ay, Martin, oray na ka. Martin! Nay. Adamot gayam kadua dyan nakapuraw itay. Puraw ti bado da adwa. Ay, asino nga'y kadagita ti saraken ko majay ka anakak. Asit gakman ida tagdamagak. Excuse me, asino kadi kada kayaw ti agnagan iti Milo day? Siyak tata, apay ka di. Nagpintasan na iti ababae. Kwa adeng. Ibagak tiyag paiso Wine, siyak ti ulitag ni Martin. Di mo chatmate mo ni Martin. Ay umuwan tata. Ngampimanaw mo't kan. Nakitak itayon. Ngampimanaw mo't. Ibagak tiyag paiso Ngamsapay ko mata saan na masaksagitan to'y kaduam adeng. Ngamen, nakita na to'y kaduam. Taawan kamot ngamin itay ditoy. Impagarup na nga iso ti chatmate na. Kat dinan sa nakurso na daan. Kasinsin ko to'y kadua, tata. Red flag daytan insan. Naimbaglakit din na nailisi ka adago si tikas dya klase ti tao. Siya kon tagkidaw iti pasensya ka na kayo. Siyak ti mababain gapo iti naramid ti kaanakak. Ay, sana da kayo ti rumbang agbayin, tata. Day dya ka anakan nyo ti awan babain na. Ay, pasensya kayo mga adeng. Tata, mangantayo pa'y no okay lang kada kayo. Ay, kababain samot. Umay kayo kit din, tata. Da kami ti mangilibre kada kayo. Langarod da kayo ti makaamaw mga adeng. Mayat sakit di tay pinanawak at chatmate ko nga impasa kada kayo, Uncle. Kwa. Ayos lang, Mag. Naimbagkit di at nasingpad. Inawis nakpay anangan. Inlibre nak. Ay, no kasta. Pasado kada kayo da dya klase ti babae. Ay, katuan latan Iso na lang. Sana kasigurado no kayat nanto pa'y ti makisinarak kanyak. Nasingpad. Di naksamot kursonada. Amangan no aging ga kamila iti friends. Inad mo ko man ay ti FB. Tapno da kayon ti agchatmate. Iso ka no ti mangiad kanyak. Anya? Sigurado kayo ni ti dadya, Uncle. Wen ano adda pan nakaikarikan ko No nga ikidawan na ngagkita kayo. Mapan kayo? Ay kat mapanak Angam nay. Di kan sumursurot kanyak Taamangan no agawam kanyak kaanakan. Pulos, Uncle. Jak pagan ano rajay. Kukayo lang. Jak kursonada. Awan sumgar adut-dut ko kenkwana. Sigurado ka? Uwan, Uncle. Ipabusoy kon kada kayo. Marang makaasawa kayon. Saan mo't na napintas?
Lumabasakpay ka anakan. Nay, itugtugot mo samat akanayo na ni Jibangkag na ita cellphone nyo, Uncle. Talagang sa seryoso kayo ti dadya at chatmate nyo, ah. Ay, wain ka anakan. Kid-kid dawag nga raw nga agsarak kami kumamanay. Kaduaan kayo, no kaya tiyaw? Ay, saanan ka anakan? Jak kasapulan ti kadua. Nay, timurad kayo sana, no may papan iti babae. Wain, tajakon paluspusan na jay ka anakan. No aklonan nak na jay, ikasarkaw adagusan. Ay na, agyaman ak Melody. Kunaklakit din ano din nakayat. Roberto. Ay, nagmayatan ti panangimbalikas mo itinagan ka. Kasla musika iti panagdingig ka. Nalagaan nga mintiriknakan ka, Roberto. Kat naragsaka, no kasjay akachachat ka. Ininot matan amat-mat nagtiriknakan ka. Kaya't kan ngay kasara, Melody. Sigurado ka kadi? Nagbiitan? Di ka nga taagbabawi? Adda nga mintay pagsasao. Ababalwanak ka no, tada siding dito'y pagayusan tilwak. Saan ka kadi amabuteng amatay no bilang laang? Oray mataya kaon basta kalpasan ti honeymoon ta. Anya? Ang madamag kumanlaay. Anya ka day tinagusto am kanyak. Kat adayo alaklakayak ngam sika. Ay, kinapod nuna. Nauma akon iti kataebak a karelasyon. Ngamin, awan oray may saan ang seryoso kanya. Iso akayat kumit apadasan ti addan edad na. Kitsi ka dayta. Kanadlaw ko ngamin anasingput ka, Roberto. Ngamado ti mangibagbaga. At ikanusiding dito'y pagayusan tilwak, ti makagapo no apay asin sinaandak dagiti makarelasyon ko. Mabuteng da ka no amatay. No siyak, awan kanyak dayta. Uray pa'y nga ta mapuno iti siding taropam, awan problema kanyak. Saan nga umdas apakaupayak dayta? Agyaman nak, Roberto. Sapay la ko mga rod, tadi kan tumauma kanya. Promise, Melody. Di kag dardaraso daw, Bertaw. Ang mga nupanawan na kantumula ang day tanubiam, taub-ubing nga adayong umsika. Kasla anak mo. Bastag sagana kayaw ni pag, ta mga sawa akaw ni ti mabiay. Nabiit pa'y matlaan na gayan ayat kayo, Uncle. Ikasar mo adago sa'in. Jakon makauray ka anakan. Narigatahin, ang mga numapukaw pa'y kanyak. Talagang arod nga aladan nyo na, Uncle. Jakon paluspusan ka anakan. Kuyugan daktaw, tadumanon tayon. Uncle, adda tayo niti balay tinobiyam. Di mat iso day jay tay chatmate yaw. Apay ngay, adda mat ka-holding hands na alakay. Ay, saan aday tatinobyak, Martin? Ha? Asino nga rod? Ni, adda kayo matgayaman, Roberto Mahal. Ay, well, Melody mahal. Kanuwak dagiti kakabagyak. Danunan na kan. Mabiit lang ang mahal. Parwaro kung dananang itisilad na. Uncle, iso day jay tinobya yaw? Well, Martin. Ni Melody at chatmate mo iday. Anya? Nagpintas mo't gayam. Kaslasaan mo't ngay so tayo nakita tayo idi. Talaga asabalay. Tadjay kasinsin na tinakitam iday ang nakaupayam. Anya? Uncle, apay nga ya di yung imbagbaga kanya kasabali di nakita ta iday. Ha? Di yun patuluyan ti mangikasar ka ni Melody, Uncle. Pangasaw. Siyak ti chatmate ni Melody iday. Di nakamutlapagan ano tinubyak. Tahan na upayan ang naming pinsan ken ka, Martin. Pasensya ka na. Ngam awan inlimod ko ken kuana. Imbagak tirason no apay apimanaw ka iti dahil lingal daw.
Iso asori at talaga kaanakan. Anya? Inagaw ni Uncle Berto kanyak na dyan melody nanang. Inatrasam nga rudeng. Rineject mo sa ita kasta ti ibaga. Ti amok akat jay saan anapintas ti chatmate ko idi. Ngam kasinsin namot gayam na jay. Awanan ti maaramidam. Tanatulagan ti kasardakin ni uncle mo. Umadanin ti kasarda. Nanang, ison-ison niya, nobyak. Naimbag nga orasyon. Nana. Ay, ikaw kastamot balasang ko. Ay nadamot gaya mo nobya manak ko. Oo, nanang. Danuman, Martin, makain-inumak. Yalaam iti danom ti nobya Martin. Marigatan sa nga agangas. Mabit lang, darling. Apay, nakaamamam iti nobya Martin. Naamamok iti kasar ni Uncle Berto nanang. Nagustuak tanapintas. Natayag pa eh. Inaram ko aragaws kat sinong batang nakmat aragaws. Wen angam nagkutong mo tanak ko. Mayat kidi at sexy. Ori tabagbagay na ti kinakutong na. Napimpintas nga adayo tinobyak angam ti inasawa ni Uncle Berto. Taob di asawa na itinobyak nanang. Ag ina natapay, Martin. Nabanog ako nga magmag na. Saan ta pala anak adayo? Nabanog ka adagosan. Maang-angsan ka pa yun. Irwar mo man, Jay. Nebulizer ko itabag ko, Martin. Nebulizer? Wen, kasapulak no. Kasyo nga marigatanak nga gangas. Hantan nga mapaniti. Papananta. Han ko nga. Kaya, agawitan. Ubanak nga gawid niya. Anya? Anggal, dandanin samot kan aganak ti asawam. Dakulan ti tiyan na. Ay, uwan Nasken ayagawak, tanay, lakay da taon. Maring lain no kabalakpay ti pumutot iti 5. Akait, si Kangay, kumusta mo't tayo numiyam? Ikasar mo na. Kasano ngagkasar kami kat kanayon mo't ngagsakit. Awalagat kelat ngagkapsot. At dapay angkit na. Basit lapan nagnami, kamkamaten ng tayangas na. Anya? Kantay ornong ko akwarta pagkasarami ko ma. Nagastos men, ta pinagpadoktor na. Ino tanay boss. Apay ngay? Nakadumat sakit na. Anemic pa isa kanayo na maulaw. Isumot laan ako tong Uncle. Gastusam, pagasam, oray tanapintas may. Marigatan kan tumanan na makasapolitikas kan kwa nakapintas no sinaam. Jak ammo ti sawag, Uncle. Ada ka pailaang mo dito'y balay, Martin. Di mo't itati iruruar ni Sonia ija ospital. Nairuar min na nang. Kat ayan na ngay nga road. Intulod ko ida na ija balay da itay. Insubli ko ni Sonia kadagiti dadaktel na. Anya, apay ngay. Sinina akon. Awan maaramidan da, tasan kami mat na nagkasar. Kan oray ta, binayadak mat ti bil na ija ospital. Anya, ipabaklay damot ngamin amin ng kanyak agastusan ni Sonia. Di kang pala nagkaskasar ngam na ganun tinabusbus ka. wan angam sayang ni Sonia anak ko. Sapay nagpintas. Oray gayam iso ti kapintasan di ti lobo, no, managsaksakit mat. Awan mo't lat serbina nanang. Agasam mo dahi ta. Tunggalag pasyar kami. Dahi ta lamang igam iti nebulizer ti aramidag. Yak kaya ti adda pasyente na nanang. Daytang amin kat. Gapo iti kapipilim dayta anak ko. Kaputan na pintas, inaram mo adagaws. Adi mo pa'y am-amunay. Sa ita, basta sinaamlatan, ay kaasimat aginubyam. Nagpasensya akmat kadakwada nanang. Mawatan dakmat siguro. Kit bayan nyo. Tainton sumarunaw.
Saan lagan nga akin roar apasat ti kita ak iti babae nga armag. Tsak kayatan tiag darasudos nanang. Nay, anyat gagara manang Mila. Umayak ko maumutang iti kwarta, mayet ading ko. Di mo pala nabaybayadan tayo mo na nga inutang mo. Ita umutang ka manan. Agbayad ka pa'y mga umuna atap na damanan ipautang ko kang ka. Di ka madanagan, tabayadak tumulaeng ading ko. Sa nagaputan na sing petak at gungun dawayan dakmatan nga utangan. Amuyo kumamot at ipagpatinggaan nyo. Kwa. Pangusaramaya iti kwarta manang. Pagbayad ko man ni Elias akaanakam iji pagadalan, ading ko. Apay, anyat yernan aya. Graduatingan may sa semester laengan graduaron. Kastaya. Mala, baunam dito balay takasaritak man. Tapnosan kan ngag problema iti pagtuition na. Siya kaun, timang paadal kan kwa na aging kang aggraduar. Ibaklay ko amin ang magastos. Agpaiso ading ko. Wun! Isa baunam dito balay di anak mo, manang. Naimbag nga orasyon ti. Agmano ak. Ala, agtugaw ka Elias. Agyaman na kanti. Pinayaban ka, taday singasing ko. Marigatan nga min ni nanang mo amang paadal kan ka. Iso ang nagdisnudo kasyak timang tulong kan ka, Elias. Ha? Agyaman na kanti. Italang mo't na medyo marigatan ni nanang. Awan nga min ang trabaho na. Naimbag iti dapat trabaho na ta saan kami unay ang marigatan nga agbayad iti pagadalan. Ay kapagadalan ka ngam iti may sa kondisyon, Elias. Agnaid ka dito'y balay. Ha? Kaya't kabantayan, bayat ti panagadal mo. Isong agnaid ka dito'y. Kayat mo? Ay, no siyak. Kayat ko. Ngam kasaritak to pa ni nanang ante. No, palubusan na kung ano saan. Nala, angam sika at agdesisyon iti dayta. Taadan na kam mo. Saan kan nga ubing, Elias? Kat addakan ka ano anya ti desisyon mo, anak ko. Da kayo ngamin ti pampanunutak nanang. Awan kadwayo di ti balay. Di nakpakadanagan, takabaulak ti bagik. Ken napigsa akpay, anak ko. Aramidem latan ti kayat ni antem, tapno matulungan na ka. Kat maragpat mo ti arapaap mo, anak ko. Inak agiskwela nanti. Nadri ti kwartam, Elias. Kan tay bayad ti tuition fame. Bayada kaon. Daytoy. Agyaman na kanti. Naimbaglakit din tadda kayo. Kunaklakit din o kon maituloy ti panagadal ko. Wen tanasing putak nga men. Amok ti tumulong ka dagiti awanan akas kada kayo. Naparaburak. Sa anak anaimot. Kan naasiak iti pada katao. Malala, mapangkan. Tarimaanam tagiskwila. Di ka makinubnobya. Awan eskwela ni Elias ita. Apay no pagawidam ta mapanamot kitaan jay inana. Mapanamot tulungan iti trabaho iti balay da Itian niya pa'y laga pong agawi di jay. Dito'y mati pagtataudan ti kan-kanan kan pag-isiskwela na. Ha? Siyak timang tultulong kang kuana, Mario. Siyak timang papaadal iti kanakak. Isa dito'y tirumba nga pagtrabahuan na. Urag laba ka nagdalus lang dito'y balay. No agsasao ka kunamot lang sika tinang paadal ken kuana manipod first year college. Ket iti maudi metla semestre na makatultulong ka ken kuana. Ay kagdak kalaban nagdaytan Apay no awanak, may tuloy na ayat ipanagadal na. Ha? No awanak, maragpat na ayat arapaap na. Awan na. Agbalin nga istambay no awanak nga iki na. Iso masapul nga muna bigbigan ti utang nanay mbaga nakam. Ay anyan. Kundi tulong ka. Ngam kastamot gayam ti kapanunutam. Panagin ko na lang dahi tangar aramida no kasta.
Panagin ko na asasawa mo, Mario. Di ka man naging lalaing, tawan amaw. Nalalaingak mo lang nga adayong amsika. Naigimata nga kiti pantalon, t-shirt, kan sapatos mo, Elias. Kan adapay chinilas kas kada brief mo dita. Ay, ala, naggastos kayo pailangan ti. Kedaan mga minan dagiti us-usaram abadong. Isu ngayong gatangang ka na. Kastuyak ngamin, kaanakan. Naasya kiti pada ka tao. Managtulong nga. Mas asyanak ngamin ken ka. Ay, agyaman nga rodaan ti. Nakababain pa yan kada kayo. Ay, mamati akla unay ngamin iti ibagbagada. Ano mang tid ka? Dakdakkel tupay ti sukat na. Isu apatsik nga danto dakkel agrasya sumangbay kanyak. Kat amok, ababaan matlakan ka dayta kaanakan. Ha? Nalaing ka, isu nga amok amawatam ti kayat ko asawan. Malala, idulin mo dayta, tapno daw usaram. Usaram ka no bigatan na, uray ta brand new mga dagita. Mayet, adeng. Umay kuman bayadan tay utang ko. At damat na ganansyak iti panaglaklakok iti nateng. Isu nga agbayad akon. Apay nang usaramaya iti inutang mo idi kanyak. Inayon ko iti pinagtuition idi ni Elias, adeng. Mano ka din tay nautang mo kanyak. Nalipatak pa yun gapot kinabayagnan. 4,400 pesos, ading ko. Aya, nalala saanan. Di mon bayadan. Uray tay nusar mo jay ka nakak. Tulong kon kan kwa na day jay. Ha? Ay ala, nakababain mo't ading ko. Basta di mon bayadan day jay. Takayat ko at tulungan jay ka nakak. Ni, nakaskas daawan te. Itamang pa adi na inawat ti bayad yung kang kwa na. Kat sigud mo't adi na may turturugan day jay. No anda makautang kan kwa na. Tulong na kano ijay kasinsin mo kaanakan. Naimbag man, nakaamiris siguro nanti. Nakaimimot pa day jay idi. Numapan kami umutang, nagadua sa una. Makangag kay tagkakasakit a sarita. Ngam di mga rudag pa utang, no kwa? Kasjay na nga ruday jay nga antiyo. Ngam ita, disnudo mutin anang tulong kiniinsan mo nga Elias. Inayaban na mutin ijay balayda. No kaano mga dandanin aggraduar ni Insan Elias? Santo kundi tulong kang kwa. Last minute mo nanti mayit. Kunak nga rod nga oray saan kuman. Nga mabainak mo't. Tanagdisnudo mo't amang tad iti tulong. Isu abinaybayan min Kita man umanaykan ka dahi ti abado. Islaks kanto'y sapatos, Mariaw. Nay, puraw apulaw kan nangisit nga slacks. Kan nasilap ang nangisit ang sapatos mo't lagi ta. Wan, ipadas mo. Tanusan nga umanay, mabalin ko nga isukat. Pangusarak ka na kita, aya. Kat amumbay ta sa anak ang mahilig nga agusar iti kakasta. Usaraminton graduation ni Elias. Taday to'y mati usarak. Kita, achichilap ti badok. Apay, kaanaw ti graduation na. Enton umay alawasan. Agpipicture tayon to. Iso masapul na pintas mo ti badot Tanay, agpagraduartan. Ay, sos, agraraman kamay. Sika ayat agpagraduar kat di kabagis mo may. Nimilakit di at ipagbanduam iti kasta sana sika. Siyak nga rin ti mangimart sa kin ni Elias. Ta siyak tinaggastos iti pinagadal na. Ay na, agraraman kamay tabak-bakitan. Dandanin aggraduar ni Elias idi nagdisnudo ka at tulungan. Isa di mo sa unti kasta. Nagsasao ka, ako namit lang si kaamin tinaggastos para iti panagadal na. Kat iti maudila as semestre at timulong ka. Di ka mama sumanaw. Dakkel mabanagan adyan ay tulong ko.
Ipadas mo kay din dayta, tano basit inakisukat. Isublimkit di dayta, ta jak usaran. Ag maungak tulaangan kan t-shirt. Isublim dayta, ta igatang mo iti pagbadaw day kabagis mau. Isaw, tirumbangag purma, saan adata? Kasanungay na nang, ipapilit mo't niyan ti mayat nga iso ti mangimart sa kanyak inton graduation ko. Ala, anak ko, pagbigyam latan, tapno awan rire. Ngamda kayo ti kayat ko amang imart sa kanyak nanang. Tada kayo ti pangisagutak to iti diploma. Pagbigyam ni Antim, tamangan nugumura, kat aduman ang maibagbaganan. Amumutan na ijay nga Antim, anak ko. Nana? Sana bale, ta Antim mo't, kabsat ko day chay. Awan sabsabali, ken natulungan na ka ni Antim para iti panagadal mo, anak ko. Ay na, maragsakan nakparaken ka, Ilyas. Nakalpas ka mulangan iti panag-aadal mo. Agyaman na kanti. Agyaman kami iti ado at ulong mo, ading ko. Awa, nawan problema. Kaya't kung amin na makaadal to'y kaanakak. Tapno adamo makatulong ka da tayo Inton nakapsot tayon ka ba, guys? Ay, Wan, agdiritso tayo ijabalay Nagpaluto ak ngamin iti sagana ni Ilyas sa naggraduar. Ay na, naggastos ka pa ila ang ading ko. Uray saan ko man? Anya saan? Agsilibrar tayo mo Agrambak tayo. Nagpaparti ak iti 2 baboy, kan 5 akaldeng. Agawid ako nanti. Nay, apay nga agawid ka, Ilyas? Itatan nakagraduar kan, agawid kan. Panawan da kamen. Innak pa'y tulungan ni nanang iti balayan ti. Ay saan anakan? Agtalinad ka diti balay. Ay, alapdam nga agawid ta ka anakam mayay. Awan karbeng nga mamang lapod kan kuana. Apay, si kaayat ti inana. Wana ang siyak matinang paggraduar kang kuana. Elias Baraw, agawid kalatan no kasta ti kayat mau. Kasapulan nakamudjay inam iji balayaw. Awan kadwaken katulungan na ijay. Agyaman at maawatan tak, Uncle. Ay, nalangarod, palubusan ka ngamne. Di ka mang liplipat kaanakan, wine. Uwan, auntie. Apay kung malipatan kayo ngay. Saan to Apolos, auntie? Kablawan ka, insan. Ngamin, nakapasa ka iti board exam. Nakastrak ka dagos iti trabaho. Agyaman na kinsan. Dakkel akumpanya dyan naka-employa insan. Naimbag nga rod na nakastre ka kijay, insan. Dakkel siguro ti sweldo mi jay. Medyo lang, insan. Nay, umawawag ni Auntie Mayet. Sung batak biit. Hello, kanakan. Kaano ti day off mo? Inton bigat, Auntie. Apay ka di? Ay, eksakto nga rod. Ada ngamin impabuk ko pag-relaxan tayo. Napintas day dya beach resort. Nagpintas lugar. Ag-relax tayo mo, Uray sagpaminsan lang. Ha? Ay katuwa na, Auntie. Ibagam to kanina nang mo kaya namat ti umay barok. Kaya't na day dyan, Auntie. Sige, taibagak to ken ko na. Sige nga rod, Tainak mang tulag iti pagluganan tayaw tanay. Diyak pa'y na ipa-repair tay lugam may. Amangan no agpalya ijidalan. O anya, nag-enjoy ka mo lang, manang Mila. Ayun Italaang manan ang makaumayak iti kastoy ading ko. Ipapas tayong tagpasyar. Habang si bibiyag tayo pa'y kabagays. Kakaiso na nga Daniela sa para trek tayo. Ha? Ay, iwang gaya, Elias. Ingkanto agbayadan, tanay agawid tayo. Naungputan ti oras tayo dito. Auntie? Sana balit adain down ko sa nga ribu ide. Bayadam tuntay na batian niya. Ha? Uwan, Auntie. Manot binayadam ijay na panantayo, anak ko. 11,000 pesos amin, nanang. Anya, nagdakalan. Kunak ano ni Auntie ti agbayad.
Ta isumot nga ron tinagawis. Ngam saan mo't kayam? Angam sana balin nanang. Sagpaminsan mo't lakit di. Nagloko mat dayjay nga ikit mon. Di na nga rod impasigod asikat ti agbayad. Kasanon no awan igem mo a kwarta. Alabayan yun. Sana bali ta nag-enjoy tayo. Wan mat kit di ngem kasla masayangan akmet. Nagdakkel ti binayada manak ko. Sana balin nanang. Masukatan to iti ad-ado. Manang Mila, kayat mo tay daan akama miken nila kay, ipadawat kong ka. Daan day jay ngam natibkerpay. Awam pay dadaal na tanaiwanan ana imbag. Ha? Apay, di yu usarunan ka bagais. Saanen ka bagais? Sukatan mi iti dakdakkel tani. Si Mewal mo't tan asawa kidilim makayan. Kayat ko tay nalawa akama tapno saan kami man ngagdagdagkat kan nila kay ikaw. Ay katsi ka Alaak ano di yun kayat tasayang mat. Nalanga raw tay patulod kunton dito'y balayaw manang. Nakitam jay insen ko kan kaaladawan ti ka makaanakan. Wananti, apay ka di da jay? Nagpintasan niya. Kas jeti uso ita akama. Kakas jeti makit-kita kay social media. Nagitay kama ti babak nang. Naglawa. Kas jay ngamin ti kayat ko akama Elias. Ha? Kayat ko agatangan ngam. Kurang matay kwartak. 3,000 lang amin jay kwartak. Ha? Ay, manot kurang na aya ante. Sagmamano aya di kama. 23,000 ti balor day ja akama. With kutsun day jayan. Ha? Nagnginamot na nante. Nangina ang quality. Kani 3,000 mo tay kwartak. Nayo naman ka anakan. Sana bali, tanukas dya magipit kayo idi ka. Siyak matas asit ganyo pagpatulungan. Kan oray ta, siyak matin ang paggraduar kang ka. Apay sana mabalin a hulugan ante. Mabalin angam nangingina. May mayat nukas ta makalaka ka. Alaan ka anakan. Italaang manan mga gidawak kang ka. Awan pagidaan minurabi Taintad kun kaninanang mo tay daan nakama may. Kwa? Anda ngamin your ornongak ante. Apay no mangkita tayo tinalaklaka. Ibagam no di mo kaya Tilyas. Ha? Apay akas ta kang ngay. E di pagad-adalang ka, amin na ka sa pulam, ipahay ko. Sana ka nagbalin nga imot kang ka, ngamita imutan na. Ha? Sana kasta ante. Ala. Sige, gatangan tayon ti ibagbagayo akama. Awan samot maururnong mo nanak ko. Awan nga rod nanan. Takas ano, tungkal sweldo, addan niya ante iji opisina. Tila ipagpagatang na. Una yun na di akabsat ko. Diak laing pagarop akas tagayam ti plano na. Mapagsusurot kung dagiti inararamid na iti kalabag sa nakaw. Ison samot akong ditulong iti last minute. Tapno adda karbangan na nga agdawat iti kwartaken ka. Pasensya kayo nanan. Pasig akabarbaro dagiti gamit da ante. Kat dagiti daan na gamit da. Mapan ka na kayo. Imbes ada kayo ti igatanga iti baro agamit. Saan mat? Awan problema iti dayta, anak ko. Gan maysa, awan hilig ko kadagita. Isunala ang tasika ti pampanunutag. Saan kan ang makaurnong gapo iti kadadawat ni Antem? Na? Ay, kat kayat na. Kanayon nga agawting. Kat si kamot ti ipasubo na nga aggastos. Agungat mat ngamin, no sana mapatgan ti kayat na, nanang. Anya nga taayat ti aramidan tayo. Nanang, adda hulugak alo ti iji lugar ti katrabahwak. Kukwa na amis mo. Mabalin tayo na pataktiran tayo jay, apama na maitid ko ti daon ko. Ha? Kat, kasanon to'y kalkalapaw ta dito'y. Panawan tayo na. Sana bale, tasan tayo mat adagada ito'y nanang. Apay, adda pagdown mo akwartam. Adda nanang. Parugyak ton ti agipatak dari ti balay tayo. Tapno makaakar tayo na dagos.
Wen kanakan. May mayat no adan bukod yu alutay ken balay. Ken tapno adda pakakit kita amit isuldaw. Wan nga rod, Uncle. Ket apama na makaakar kayo ijay. Di yu ibagbaga kanya antim amayet ti address yaw. Tapno di na masurutan ti ayan yaw. Talaga adi nakasardengan dayjay adawat-dawatan iti kwarta no maamuan na ti umakaran yaw. Ha? Pudno nga asawak ni Antay. Jak kayat tar aramidin na. Pananggundawa iti kas niya nga aramid na. Iso apas pasensyaan nyo lakuman niya antimuhain. Siyak ti mababain gapu iti panang purpursana ken ka. Amang tadi ti kwarta ken kuana. Mangibabain dayjay nga asawa. Awan utang da na imbaga nakam. Agasam, pimanaw da adi nagpakpakada. Katimaday, jakun makuntak ida. Di mun amoy no napananda. Nukas tama lang, singirak amin na naitultulong ko kadakwada. Ay namayet, no kwenta anaimbag. Nabayagan ang nakabayad ni Elias ken ka. Sumsobra pa'y siguron atin ay tinakin ka. Ta kanayon mo mo't adawatan. Tunggal agsweldo, dawatan madagos. Ay, kurang pa dayja bayad da kanyak. Di ka lagbain itikas nangar aramida. Ha! Rumarak mang kidi. Inak man nagdamag kadagiti sigo da karuba da ide. Ang mga namo dati makaranda. Agar arbais, rumor ka pailaan. Kadama payong. Agpayong nga ka. Unay mo dagita aluganan. Didakpay mo't pagbigyan. Didakpay pabalasiwan mo't dita kalsada. Ay, Jay. Nawayan basit. Tarayakon. Bumala si Wakit din. Ada. Anay. Kena nagkalis. Tulok. Tulong! Tulungan dak! Bayaw, kumusta ni Ading Mayet? Operain da ka no ti ulo na ipag. Grabe ka no nga mentipan nakaipakpak na hindi na igalis. Anya, ay nakaasim at tikabsat ko. Wani nga raw. Kunak nga minasaanan arumwar nga nagpilit may. Ala, ikararag tayo asapay lakuma, tamaagasan at agos. Kumusta, Ante? Apay no mangangka, di mo alaan. Ha? Naggapo mo ijay Hawaii. Uncle, apay nga yakas tamat na ni Ante. Nabangi. Wani nga raw baraw. Kastamot tan tinagtungpalan na. Napukaw nan sang tilimbong ti panunot na. Ay, Kaasimat ni Ante. may katoy. Gapwanan siguro dahi ta ti pan na kaito pati ulo na. Ala, Uncle, no kasapulan nyo titulong, di kay kumaagbain nga umasidag ka na kami. Tas dadaan kami at tumulong. Agyaman ak baraw. Tatang, yamamok tinopyak ni Christine. Naimbag nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na, Tatang. Hindi pa na napanatawin. Aya, sa itala ayam amom kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo, Tatang. Saan pa'y nakasagana ide? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo, Tatang. Kasta ya, ay na, awan tirong mga pagbainam balasang kaw, ta nanumo kami lang. Oray matda kami, tata. Nanomo kami lang. Napobre kami. Ay kat agpapada tayo, balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo, Tatang. Kan jakpay sigurado no ikasaro ko ano saan? Nay, apay ngay. Kat madlaw may na nasingpot ni Christine. Nagagat pa'y.
Nalaing pa'y gayam nga aglutaw. No, ugali, awan makunakan ko na. Talaga ang singpet kan nagagat tatang. Iso na lang ta. Ta, Saan na napintas tatang? anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa ginagan na Kristen. Ginagan na lang Kinapuno na. Siyak ti agmadmadi amang yam amo ka na kayo ta mabainak. Apay, ibain mo di nobyam. Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumat nga inaram ka tatang? Anya, di, kasano nga ron anadan kayo ti relasyon no di mo inaram. Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Ta nabartek kami nga minidi ket nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya, So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. ay no kastamot lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaon. Ta narigat mo't ano mangnamnamay ti awan. Ken amangan no masikugan. Kasi may Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. sa bagay, nalakala nga ayatem ni Christine ta nagagayt ken nasingpay. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije balayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka no ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron. Alangan nga agdenadan adida pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano? Labna wano saan? Taga po kanulang iti arak isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay. Kan naglabapay. Ay wain, talaga nagagat da jay. Ken nasingpay. Swerte ni Rico, ano da jay tim asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman namoy ti da jay Rico. Alanganin ka na ta saan anapintas tinobya na. Ay na, anwam tanapintas no sa dotmad kantang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays. Barang sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day di anubiyang pare. Kwa pare. Kasinsin ti may sa abarkadak. Nakaskas daw lang pare. Naimbag man tak kinayat mo day dyan. Katsigod mo't apang beauty queen tar armon. Nagpipintas amin nga ex mo. Pangasin pare. Hindi nakantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko. Kat anyapay tim aramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Pungtot ka man na dagosan. Ala, panawan nak dito yun. Nawan nasaya at nga ibagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa'y ti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di kilugar may. Adan, Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga doon tinamam mo kiti lugaryo. Nga uray dinak inyam-am mo. Siya ko na nakiamam mo kanya da. Anya? Naikamatan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di ti balay. Apay ayang aparitan nak nga rumwar. Maburingak nga rud matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay ayakas ta ka matriko. Ibain naksamat ka dagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat
Hanak ngayon niya maamu kanya da. Nada umay ito bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam lang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di karumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak tag trabaho. Kano nga ikasar mo tinubyam, Rico? Jak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayo. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayo. Ha? Eh, saan kami pa yan nakasagana, ante? Amon mi pa yan ay mbag ti ugalit ti tunggal maysa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan mo italaang da ita. Ta siyempre, nabiit kami pa lang. Isa narigat tagdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Ay, kwa? Diyang arod amaw no kasano nga ibagak da ita. Mabainak nga may. Anya day taaya. Ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ipudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramidag kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ay, kwa. Ada ngamin inarim ko abalasang ija ilay. Kat inaklonak. Iso nga adan nobya. Ha? Kaya tiyo no mga sawak manan kabagays. Nikat, sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramidan, suportaran da ka. Nakaamamwam iti dayta babae ngay. Sigaw da waitress iti inuman. Ngam di inaklonak, imbagak nga gikato ni Jai. Nasingput lakit de. Ay, uwan ka ba, guys? Nasingput, mate. Kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay, may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang ka ba, guys? Anya? Ay, kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan na kun ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia ka ba, guys? Mariknak mo't nga ay ayatin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulang mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka, kabagays. O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, tayam mo kay ti anak ka. Kwa, kaya't naknataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kaniyam mo kamot lang kadagiti kakabagya. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel. Sikat ti makaamo. Nagpintas mo tang tinsang putyo ang nobya yo tatang. Kasano ang napasungbat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot tatang. Nay, saan mo't Sika, 23 na. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon tatang. Ang kasano akinayat na kayo da dyan? Saan nga amin nga ubing kan napintas? Kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata na kita lalakay ti type da. Kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo na mga sawa? Talakay kayo. Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya ka. Oh, naimbaga, no, saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia.
Di nagtulok ko na dyan. Tada nagkinarian may. Ni patay lang ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan na. Tinapatag. Agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matang tatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunaan ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka no ubing nga dayo Genobia nangam Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalaing sa mga garam ngamsika. Agtal na kayo manmat nana. Nagsasaw kayo. Kunamad lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahil talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi ang sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti maasawak. Oo, intarayan da kakit di Samot Agad ka nung ay ti kasarmaw. Di mo ko nangaunan nakapay ni tatang mong agkasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan. Nalalibtak gayam ni Fidel ngam sikar ikaw. Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalay ngagkantyaw kat nabakitan ba't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kurso na da nakangamin dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak. Ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaganakan kasi ka. Agpaisumat alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. May saka mo't. Armam kit din ni Dalya, tagpada kayo ti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kini Dalya ti mangibagbagay ti dayta. Adu kami pare. Nagpintas at talaga Genobia ni tatang. Naka-short pant man ang naging indayon at po unti mangga di tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga dakit kitam dita. Awan. Panawan nak dito Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Ni Reko mat. Igaraw naman ang kina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako iti pamigatan tayo. Naagsinatan, Christine. Ala, karireeng mo pa ilangam kas na ti ibagbagam. Wano, maditireeng mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan. Nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, kunak man no ay ayatan nak. Isungaron ngay na awid nak itoy. Kunak maagkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No ada man nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basol mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon.
Sungag sinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, Rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na kan ka. Jak ngarod ay ayatunan. Nag-expirein, ti panagayat ko kinkwana. Kenjak inayat iti hustaw tatang. Kagud wala nga panagayat ti nariknak iti kinkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala ngarod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidam. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo ah. Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing ken napimpintas ngem ni Christine. Kakaasiak akan kantsawan da. Ibagbagada anal alimtak kayo ngem siak. Tanapimpintas kano nga dayo ginobya yo ngem ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak ah. Ay, jaka mo ken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon ken kuana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't ngarod. Wan ngarod ah. Ket ni isaw ti para luto mi iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matay. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutwain ka ba guys? Saan nga minanayruang agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan might ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa ah. Paliiwam naimbag tanusadot matlaang sinaamlaangon. Ay saan ka ba guys? Nagagayt ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kuman ti kasarmay. Katadakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis. Adula amin na ita kasar-kasar. Saan na masapul da ita tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itod ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay antayo iti kayat ng aramidon. Kan may mayat matlaang no agkasarda. Ngam ti agnanayon nga agdenada. Ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo lati almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapo iti kwarta. Ay kahit makamuka ano niya ti panunutam. Basta siya, desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Iso tulagan tayo ti kasarmay. Adapay mo't sadsadot na. Di payaglutaw. Manganlat pagaliston na. Agid idalat kukuin na. Nay, kita akabagis. Di mo panuynuyan Genobiam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay. Tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam. Ang mga nusikapay lati mga sikaso kankwana. Saan mait ka ba guys? Aglot-loto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Rikaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran kay pensyon mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasamak kan ka. Barigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit na nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay gain pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti hospital? Kasanan nga iti kasarot Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabo na ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Wan manong Rico, talaga akas ka ti aramida. Tauray kas ano, inayat ko matday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa. Wan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyan ta. Agina nakalang, Alicia.
Ante, di mo't adamula yung mais. Nagbungan? Una, Gumatangak man, ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais kat. lukas ta. Saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen, ante, talapasan na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na, ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Oray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga ron ti korsonada kantay. Idi pa'y laakras ko. Ngam nobya kat nga ron day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pa'y la arman ita. Palpasag pa'y ti 40 days day di tatang. Tapno awan magun ko na yaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya, Agawid akon Manong Rico. Tanalpas mo 40 days ni tatang mo. Itulod ka kading nga agawin, Alicia? Ay, saanan? Tadamang sabat kanyak, Manong. Mabalin ka din nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katwan Sige, taitad ko ti address ko, Manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko ma, tamadanon ko dito balayda. Ni, awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas ken natnateng para ken ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ni, ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Un Manong, ala, umaykan. Tamakidengag ka iti pan nakatulag ti kasarmi. Ako, saanan? Ibatik lang na iti protas kan natin. Ta pumanawak mo't lang. Agawid ako natin. Nanang, asino di lalaki nga nagkapoy ito'y balay? ni Ande, umay na kumakano pa siya rin ni ading mo atina. Ngamawan mo nga ron, adda na pananda. Kadwa na dagiti gagayom na. Nikat, imbagayo kumaanga syaklad tanti pasyaran na. Pinaawid yu pa'y laang matjeta o. Kano ni ading mo nga ron ti kayat na pasyaran. Kababain mo't ano ibagak asikati pasyaran na. Ay, nasurukan nga 30 titawan ko. Apay, hang kayo nga madanagan nga awan pa lang ti boyfriend ko. Kat adan tulat ta, anak ko. Basta aguray ka lang. Ay, masapul nga maka-boyfriend ako, tani. Kumbutan di ato'y matres ko. Ay, kasano nga makaanak to? Kanayon matla ang gamin nga ni tinati kayat da nga pasyaran. Padasanda kumamat ngamin ati mang pasyar kanyak. Ta sigurado nga hang ko nga paayan isuda. Nanang, apay, nagkapondag ito'y nagaduan natin. At dapay ikan. Intad ni Ramil anak ko. Nakaturog ka pa'y mo ngamin itay bigat. Adim magas ditaw eh. Nasapad ang ngamin anapan nagburas iti mula daan natang. Ikan yung tungarod ni Antilita Taditay maibos amin dagita. Sigurado malungtot lang ang tidaduma. Alaga raw tagudwa ak dayta nanak ko. Ay nagyamanak dito'y natangay padawat mo ati na balasang kaw. Siya pa'y nagngin natin natangita.
Naimbag ka na kayo at kanayon kaya makalibre iti na rin. Impadawat dalaang mat anti. Isupay mat amasidaan. Nang rona no kastoy kapros. Naggasat ka kadagiti agararam kang kabalasang ka. Apay awampay tinapilim ka dakwadang aklunain. Ay, kwa, anti. Ni manang mo kumaaliw na, ti umuna makiasawa. Nga mawan sa maure may siya nga agar-aram kang kwana. Awan nga rod, anti. Mayat kumaata ni bumakitin abalasang. Nagalas mangamin ti ugali na Jacob siya mo. Iso nga awang mayat nga agaram kang kwana.